دست پێکێ دا بویەرەکە هاتنو چوونەیە چێبووی دەدیمەنێکی نیشانی هەوادەین بویەرەکە ترافیکەیە چێبووی کیڤە چێبوویە سەڕێیا دێرە زۆر شام چێبوویە دیارە هەندی بویەر یا مازم بوویە کەسان جانێ خۆ ji dest dane ئۆتۆمۆبیلên hîn dibînin xelkên ku li ser cadeyan yani û herwiha agirê bilindê ku ji ئۆتۆمۆبیlan ev xelkê diravin Sûlîn Mihemed Emîn dêl gel me bîtin Sûlîn bêje me li ser vê bûyera trafîkê hindek zanyariyam deme evekîne çawa bûye La ilahe illallah çend kes heta nûke canê xwe La ilahe illallah La ilahe illallah بله هوار دمات باش به بویار بریا چند خولکان چه بو لسر ریکا سرکا یا کدنا ورا دیرا زوره و شاما پایتختا سوریه دیا به تایبت لوی گند سخنا کو نزیکی تد مریجیته او بویارا ترافیک جی چه بود ناورا دو باساندا باسک جه گریدای وزارت نافخویا سوریه کو جرته گوتن یا مبیت یا کو او کارمندین وزارت نافخویا سوریه دماکو دچنا بر به استراحت خوایان جه ناورا خدایان گو دچنا جنوبرا دچنا بر به ناوندین خوایه کو به روزان لید مینن او قضا یانگو او بویرا ترافیک دناورا و باسا وزارت نافخویا سوریه دا کو هجمارا کمزن ج هزن اولهیه تدهنا و باسا کسیویلا او باسا سفید جی بزاروک و جن و پیران تیده هیا بتمن مزن و زاروکان تیده هیا هجمار حتی وکا نها وکا زانیارین دسپیک زیدتری ده کسا هاتنا کشتن و بریندار جی بدهان راستی زیدتری 20 کسا بریندار بونا بگرانی هگر دیمن آگر گوند بینن هوار لگوری زانیارین دسپیک و یه اولهی راستی کو دیارا زانیاری هنا کو او باس ماینک تیده هاتیه چاندن لگوری زانیارین دسپیک هینه هاتیه تکسکرن جالی وزارت نافخویا سوریه و دیاره کو ماینک تیده هاتیه چاندن و تقیایه اف بویر گلکی رود دن لسوریه و ارمانج دگرن و کارمند یان گو هزین اولهیه دماكو او ماين تقيايا او باص جي البرامبري ويهاتيا او سيفيلان و افو يرب في رنجي تشيبو يجبركو او اغرو دوماناج باصي هاتي او نياق بويرا ترافيكي الغوري وازانيارين دسبيكي وزارتا نافخوجي او يكت تكسكريا كو او بوير دنافرا باسكا وزارتا نافخويا سوريا دي و دنافرا و باسا سيفيل دي نخو یا بریندار جی هات و گوهستن یک سرج بو نخوشخانه دیرا زورش بلکو روشا تدموری نزیده او نیزیکا لی بله نخوشخانه زیده لی نیننج بو ویجی نها وزارت نافخویا سوری چعوره کو او ناوی دا خویانیه که بده تکس بکه کاپشتی او لی پرسین و لی کورینه گو کرن گلو سدم از سرکت چه بوجوه بویارا ترافیکه یا چه بوی هگر وند بینن جدی من دا او زاروک گو دیاوا هاتیا کشتنیا گوجیانا خوش دست دایا او زاروک بده و باف دگرن و هم جی کسین کو جلین وای لشکری لوانا او جی لعرده تینا دیتن او دیمن گلکی نها دروجه ده راستیج برکو او کسو کاری خلکی سولین هر لسروی بویارا ترافیک بریا از بیم بابته که دوشی کو رنگ دم اف بویارن چه دبن چه اولا کاری بن چه یه ترافیک بن چه وقت بیشی کو ماینه کاتبه چاندن تم هفته من لگل هاتنا شاندک گرینگ چه وکایا سروک بره سروک فرانسا چجینها گوترس لشام پایتخت سوریه سکرتری گشتی نتوانی گرتی به هاتنا وان شاندارا اف بویاره جی چه بویه زانیاری که لسر به بویاره بدم پاشی از بحث هاتنا گوترس بگم هاتیا زانین که چند جنو زاروکان جان خوش دزدانه زانیاری که اون سال بردسته هیا هوار همني بحثاوي كي كربانا جبركو حر شاندك كوتي بويرن بفيرن كي رود الدين وزارة النافخة وزارة برجريا سوريا جي هر تم فانا ميا ديف تكس دكي دبيجي ابو يري كو تشدبن داكو اراميا سوريا تيك ببند دما افشان دي جرين غوتينا سوريا افشان داكو نهايا امين داري قشتي نتوي يكويجي جد هزارو نهاوا تكس نهات سوريا بفي بلندبوني جارا داويجي بانكيمون بو نهاجي دوي جاري دا أنطونيو أو نا بري خدايا شامل جو صبح وقهاو جاري وزارة درفايا سوريا وسروكي سوريا وهاتا بيشوازي كرو نهاجي هوار هاد في ريكا قوتت بيني دا أو كاروانا أمين داري قشتيه نتوين يكوي دوي ريكيرا شكوش كات الشريني
برێ خۆ بدن بەر بە ناوەندا شاما پایتەختە داکو هەدیتنەیان خوا دەست پێ بکەن ئەو پرێس کۆنفرانسژی دیارە کو وێ نها ئەو پرێس کۆنفرانس دەست پێ بکێ لە گوش بۆ هەژمارە وێ بڕبوویەرە ترافیکێژی کو کێمایی 10 کەس هاتنە کوشتن د ئەنجامە وێ بوویەرە ترافیکێ دەد ناڤەرە باسا وەزارەتە نافخۆیا سووریێدا و باسا سڤیلان هەوار سولین تشتێک لەسەر وان جوینێن کو گوتێرس لە شاما پایتەخت کو دوێ کۆنفرانسێدا ژ ڕەنگە ئیشارەت پێ بێکردن لێ هەیە لەسەر وەیەکێ کۆ دێ چەند دێ شامێ بتنێ بمینە دێ چەند بمینە دێ سەردانە جهەیەکێ دەنجی بکە دێ مەزلوم عەبدی ببینە یان نە بەلێ هەوار چاوی هەر کەسی لێیە گۆگەلۆ ئەف ئەمیندارێک گشتیە نەتەوەین یەک بوو وێ چه هەبدیتنی ویل گەل کووردا هەبێ هەر شان دەکە بلند بێ ئاسێتێژی هەمژی قالا جنرال مەزلوم عەبدێ تێکردن و ممکنە و هەبدیتنەکە گەلواچێ بێ لێ زانیاری نەهاتنە بەلافکردن لە گۆری پرۆگرامی دەستێمەدا گوێ حتا درۆژە ئەف سەردان بەردەوام بکێ سەردانی یەکسەر ئەو ئەمیندارێک گشتی بە کارمەندên وەزارەتە دەرڤەیە سووریێرە بەرێ خۆدانە شاما کەڤن و مزگەفتە ئەومەوین ئەو جاکی گەلێکی ناودار و کەڤنارە لە سووریێ ji بۆ wêjî سەردان bivê dest pê kir li gorî biryara programê û zaniyariyê me ku wê ئەمیندارێک گشتی بەرێ خۆ بدێ قونەیترایê قونەیترا jî çilê heye hewar ku di dema dawî de operasyonên berferehiyê İsraîlê li ser wê xakê qûneytra û derayê çêbû ji bo wê jî ئەمیندار li gorî program ku ew na wê herê qûneytra wê berpirsên wir bibîne civaka sivîl bibîne him jî wê weke rûniştinekê çê bike wê komîteya lêpirsînê ya girêdayî bûyerê Swêdayê û berava Sûriyê sahil ew bûyerê goçê bûyîn sala çûwî wê weke civatekê jî civînekê li dar bixe ka ew lêpirsîn gihane ku derê gelo encamê wê çine kî tohmetbara û çixasî ziyan hatiye dayîn û wê çawa ev kiryar werne saknandin da ku Sûriyê ber bi aramiyê ve herê ku Antonio jî emîndarê giştî yê netewên yekbûyî ew yeke gotiye gereka ev derfeta hestiyar em miqatebin lê û em jî piştevanê gelê Sûriyê bin li gorî ku wîna sermalpera xwe ya eksê jî belav kiriye hewar ji bo wê jî serdana wî ji bo du roja wê berdewam bê wê gelek hevdîtinên pile bilind û wê hebin li vê derê Şamê ev bûyerê goçê bin jî tinhanîne hêzên ewlehiyê ev derê hemû girtina û gelekî miqatena li ewlehiya wê heya ma du rojaya ji metirsiya rûdana bûyerên ku aramiya herêmê yan jê Sûriye têk bibin hewa باش دەستێ te xۆş bin solên bovan hemî zanyariyan te daneme bû her pêş hatekê bêguman demên pêş damê bêne cem we